Assalamu alaikum sayğılı telesiyerciler. Efirde haberler studiyada men Fatime Seydametova çalışamdı. Şimdiki saatqa böyle malumat. Konstitutsiyon aq hukuklarının tıklanılığı reabilitatsiya etilgenler tezden kvartira nevbetine tura bilecekler. Koy hocalığı, mektepler, bala bakçaları ve camiler Jurchi rayonunda iş ziyaretinin Kırım Cemaat Teşkilatının vekilleri bulundu. Kitapxane aktualdir. Livadiya bulsa anın geleceği belgilendi. İlim inkişafı Kırım'nın yaş alimleri grantlarını elde ettiler. Kureş bu ömür. Bu konular kasabasında Milli Kureş boyunca 10. açık çempionat olup geçti. Bu ve diğer haberler haqda bizim yayınımızda. Muvazenet etilgen ve turgun inkişaf. Rusya'nın baş veziri Dmitri Medvedev Kırım Cumhuriyeti ve Akyar şehrinin içtimai iqtisadi inkişafı serlevalı devlet programmasını tasdiqladı. Gelecek 3 yıl devamında bizim regionumuz federal büdjetten 309 milyard rублей elde edecek. Для нас это безусловно, это очень здорово. Я так полагаю, что в составе вот этих 310 миллиардов, это средства, конечно, безусловно, это вопросы, которые касаются трассы Таврида, это вопросы завершения мостового перехода по железнодорожного перехода, это, по всей видимости, вопросы водообеспечения, это вопросы, наверное, газификации. Это все социальные вопросы, которые сегодня беспокоят не только Крым, но сегодня и беспокоит руководство Российской Федерации, чтобы Крым быстрее адаптировать в уже социально-экономическую составляющую Российской Федерации. Konstitutsiyon aq hukuklarının tıklanılığı 2014 senesinden başlap Kırım'nın reabilitasiya etilgen gражданлары hiçbir sakini kvartira nevbetine turmadı. Bu meseleni çözmek için Devlet Duma mebusi Ruslan Balbek kanun leyhasını işlep çıkardı. Şimdiki vaqıta Vesika Cumhuriyetimizin yolbaşçısı Sergey Aksionov'nin keliştirili. Ve endi yakın günlerde ona Devlet Şurasının mebusları bakıp çıkmak gerekler. Bu reabilitasiya etilgen adamlarının keskin mesken suallarını çizmege imkan verecek. Mektep ve bala bakçalarının tamiri, cami kuruculuğu, koy hocalığının inkişafına maliye ayrılığı. Bular hepsi Jurchi rayonunda sonki 4 yıl içinde көрінген müzbet denişmeler. Kırım Cemaat Hareketi'nin reisi ve prezidium azaları iş ziyaretinin regionda bulundular ve regionun içtimai iqtisadi inkişafının tanış olup, sakinlerinin problemlerini dinlediler. Tafsilatlı Cayşı Şulakova'nın levhasında. Hoş geldiniz. Это наш уже обновленный детский сад. Kırım Cemaat Teşkilatı iş ziyareti devamında Sarıbaş köyünde yerleşken Kuneşçik bala bakçasına bardı. Mında kapital tamirat 17. senesi geçirilgen edi. Buna paralar Cumhuri büdjetten ayrıldı. Bala bakçanın müdiri Gururnen Moiste'nin yanı korpuslarında ekskursiya geçirdi. Maqtanmak için gerçekten de sebep var. Bu em yanı mebel, em donatmalar, aşağıt bloku ve sanuzil. Bular episi sanpin normalarına uygun. Сушильная машинка, холодильный каток, стиральная машина. Это все было в самом капитальном ремонте. Tasavvur etmek kıyın. 2 yıl evvelsi balalar kazayı binada bulunmağa mecbur ediler. Şimdi ise bu haqda tek resimler hatırlata. Mında 40 gençe terbiyelene, tahsil ise umumen Kırım Tatar tilinde alıp barıla. Спасибо всем, кто принял участие, кто нам подарил эту мечту. Sarıbaş, Kırım Tatarlar toplu yaşagan yerdir. Mında binge yakın adam yaşay. Koyde Ahtem tipi adına milli mektep de var. В школе обучается около 100 человек. Школа полностью оборудована, все кабинеты. Sarıbaş köyünün Hazreti Ali Camisine de dikkat ayrıldı. Adet üzere dua okıldı. Mında cemaat erbapları, rayon imamı ve yerli sakinlerinin konuşuldu. Musafirlerge ibadet inşaatının kuruculuk tarihi hakkında tarif ettiler. Rayonda din teşkilatlarının ve kult binalarının resmileştirilüğü de müzakere edildi. Bundan son Eye Jurchi kasabasına yol aldı. Mında yerli sakinlerinin birlikte sürgünlük kurbanlarına koyulgan abideni ziyaret ettiler. Kelgenler dua okup çiçekler koydular. Bu ise Svitanık Pravda adlı firma hocalığı. Mında eçki ve koy bakalar. Devletimiz firmacılarga faal yardım etti. Geçken sene şirket 15 milyon ruble maliye aldı. Это козий сыр. Да, все козий сыр, молоко тоже козье, пастеризованное, все нашего производства.
Фермада кашкавлар пішірілген ерде бар. Мында бір чешет пейнир ясала. Махсулат популяр векелерлидер. Козы – это сейчас в России модно. Да, мы сейчас купили сыроварню, все у нас уже есть. Иш чыгышы нәтижесінде Жүрчи районының мемуриятында ерлі сәкинлерінен көрішівде откерілді. Мында актуаль суаллер сеслендірілді. Bundan da гайры районның сонки 4 ел içinde иктисади иҗтимаи денешмелер музакире етілді. Такие встречи очень полезны для общественности. Bunu teşkil etken insanlarımız için çok sağ olsunlar. Allah kolay getirsin bütün işlerinde ve bizler bu şeyge pek kuvanamız. Ve geleceklerde eminimiz ki bu şeyler sıkça olur. Ахметшеттен әйет иле жемаат лидерлері, дин тәшкілатларының векилері, медениет, табиет, тасил хадимлері ве ерлі акимет векилері келділер. Я думаю, что такие встречи не только будут на пользу идти как бы и нашим соотечественникам, и нам. Президиум yolbaşçısının davetı ile көрішівде Русияның Devlet Дума мебусы Руслан Бальбек де bulundu. Parlamentari айтқанына көре, ерлі сәкинлер ве акимет арасында құрылған диалог бойынша çok меселелер чезіле. Хотелось бы, чтобы активность повышалась, и не только политическая, но и экономическая, и не могут не радовать вот те результаты, которые мы видим в части развития фермерских хозяйств. За это вот как бы отдельная благодарность и руководству района, и общественному движению Крым. Жүрчи районында кечірілген иш зияретінің нәтижесінде төгерек масса откерілді. Эпісі меселелер протоколға көрсетілді ве оларның чезіліп yolları белгіленді. Айша Шулакова, Рамазан Аливапов, Миллет үшін. Қырым парламент президиумы Жұмхуриетіміздің али оқу юртларында тәсіл алған студентлерге мүкафатлар ве стипендиялар тәйінледі. Более қарар бүгін Девлет Шура президиумының топлашуында алынды. Қырымнан яш әлімлеріне тәтқиқатлар кечірмек үшін 2019 сенесі 10 грант айырылды. Оның ербірі 111 bin рубле миқдарында олacak. Bundan da gayrı президиум азалары ағымда кесене Қырым али оқу юртларының студентлеріне ilmi erişmeler için 10 mükafat ayırdı. Оларның ербірі 38 bin рублені тешкіл етecek. Очень важная роль представительной власти – это отмечать наиболее выдающихся крымчан в тех или иных номинациях. Мы это тоже с вами делаем. Эта работа по наградному делу ведется. Вручено 2226 государственных наград и знаков отличия. Қырым Малия везірлігінің ве Русия Меркези банкының және бейбаш идаресінің реберлері информационно-аналитик қарышықлы әрекетлер ақтан лашмаймзаладылар. Бұқта Жұмхуриетімізде везірлер шурасының рейсі Малия везірі Ирина Кивеку хабиратты. Екі тарафда қарышықлы ве файдалы меслиятлар кечірейджек ве мұнтазам суретте бір-біріне малюмат бережеклер, деп қайдықты вице-премьер везір. Сияси келечек. Қырым бірлігі адлы жемаат ешкіляты келечек сайлавларға миллетні бірлештірмек мақсадынен мұшавері кечірді. Сейтумер Неметулаев Қырым гражданларыны сайлавлардан евел намзетлерінен алып барылған программаларда эштирак етмеге чағырды. Бұл мақсаднен жемаат ешкілятының векілері вече шыт мутихасыслар регионға барып халқны ратсызлаған меселелеріні угрене жеклер. Аллах сметсе, біз бұтын миллетке халқымызға аңғатамыз, сайлауға бармақ керек. Сайлауға үшін бармақ керек, чүнкі біздің Қырым татар миллетіміз бір көйде, бір шиерде бүгін Қырым ішінде яшайлар. Егер сайлауға барсақ, көйлерде, шиерлерде біздің халқымыз госсоветте олсан етсе, біздің олған вазифелеріміздің чезмеге еңгіл олар. Яғмұрда қар ве балчықта. Ахмезжет районындаки суын ажы койының балары Эркуне қуға жаяқ қатнайлар. Мектеп автобусы оларны ташымай. Айдавчылар койының епсі дұрақларыны янында тоқтамайып кетшіп кетелер. Бұның себебі неде, не үшін ана бабаларының шикайетлеріне енді 2 елдан берлік кімсе құлақ асмай. Бұқта бізім Невбет Екелев хамыз. Стоит школа между Денисовкой и Ивановкой. И никак она не принадлежит селу Денисовка, потому что граница сельского поселения, я еще раз говорю, заканчивается здесь. Ерлі сәкенлер бұғы бадесіна адлееве адалетсізлік деп адлайлар. Бұ себептен балалар қиналғаны есе ең чухратсызлаған меселелерден бірі ола. Бұ мектепке 5 көйден 361 бала қатнай. Автобусларының айдавчылары мектепке епсі талебелеріні кетірелер. Суын ажы көйінің балалары есе четте қалалар. Школа имени Денисова, летчика, героя Советского Союза,
раньше была построена в 1967 году и относится к Трудовому сельскому совету. Если через суд и если исправить эту юридическую несправедливость, то и подвоз наших детей будет. Суйнаджи койнын 72 кычык сакина автода 5 күн 4-5 километрлік yolны кечелер. Эм сабай, акшам дерслерден соң айдавчылар оларны көрмеген кыбы кечип кетелер. Бу балалар башкаларга баканда якын яшайлар деп аңлаталар. На остановке мы когда стоим, автобус школьные проезжают, даже если мы руками машем. А вот рейсовый останавливается, вот зайти только, и он выгоняет. Говорят, пешком ходить. Автобустан қалған балалар қаранлық ве бозық yollarda жүрмеге мечбурлар. Тез құручылығы себебінден bu yerде юк машиналары тоқтамай қатнайлар. Tabii ki ana babalar öz evlatları için kaygıralar. Ular talebelerini reys avtobuslарда yo'lamaga hazırlar, ama ular da grafik boyunca katnamaganlarını aytalar. Endi 2 yıldan beri ular bu meseleyle uğraşalar, ama şimdilik netice yok. Неоднократно обращались в райадминистрацию, директор школы писала заявление, мы, родители, подписывали, просили, забирайте наших детей тоже. Ахмеджет районun memuriyetinde vaziyetini böyle anlattılar. Суйнаджи köyünde yol kaplaması muşkul aldı. Айдавчылар ise böyle yol alılğanı için toktap olamaylar. Там, где благоустроены дороги, есть тротуары, да, определены места посадки детей непосредственно в школьные автобусы с сопровождающими. А вот там, где бездорожье, к сожалению, мы не можем установить эту остановку, потому что сам школьный автобус подъехать не может. Көйде сентябрьнің біріне жинақлет meselesini çizmege ve yanı duraklarını yerleştirmege söz berdiler. Aksalda yerli sakinler mahkemege müracaat edecekler. Fatime Sidametova, Владислав Кравцов, Millet için. Kırımның реабилитация etilgen halkları için 3 milyard ruble ayrılacak. Yılının sonuna kadar 500 kvartira Bendendiyada yerli bala bakçaları, 600 talebi için mektepnin imde su boruları ve elektrik ağlarının kurulması planlaştırıla. Bu haqda Devlet Milletler Ara Komitetinin baş muavini Aleksandr Popov haber etti. Para federal ve Cumhuriyetimizin büdjetinden ayrılacak keçken sene maliye kolemi 2 milyard rubleden ziyade oldu. Ливадия сарайында keçken togerek masa Kırım kitaphanelerinden 50'ge yakın vekilini bir yerde topladı. Keniş Toplashov Medeniyet Naziri Arina Novoselskaya'nın reberliginde keçirildi. Kitap sakçıları serbest konuşuş şekilinde erişmeleri, planlar ve öz kitaphanelerinin meseleleri haqda tarif ettiler. Bu mevzu bizim Nevbet Ekelevhamızda devam ettirildi. Президент Medeniyet inkişafı ananevi kıymetler sistemasının saklanması, insani kapital inkişafının temin etülüvü gibi yanı vazifeler koydu. Onların arasında munisipal kitaphaneler ağının inkişafı da var. Milli Kultur Eserlevalı leyhasının amelge geçirilüvü sebebinden 50'ge yakın kitap sakçısı Cumhuriyette kitaphane sahasının aktual meselelerini müzakere etti. Основной упор на сельскую библиотеку. Очень хочется, чтобы работа сельского библиотекаря вернула себе тот былой авторитет и значимость, которая была, я думаю, при Советском Союзе. Замечательная была система, и что-то в Советском Союзе было очень хорошее. В культуре много, и мы, конечно, к этому будем стремиться возродить значимость и приоритет библиотекарского труда. Kitapxane bu tek raflarda turgan kitap nusxaları değil. Hatta informasyon texnologiyalar devrinde onlar öz mühimligini ve aktualligini joymaylar. Ama Kırım'nın köylerindeki kitap hazineleri ağır aldı. Öz maruzasında Kırım'nın Medeniyet Naziri Arina Novoselskaya bir musafirlerini tolu statistika ve işlerinin vaziyetinden tanış etti. Bu mesele boyunca tek bir netice çıkarmağa mümkün. Municipal kitaphanelerge dikkat ayırmak gerek. Дело в том, что наша библиотека, мы кураторы по работе с крымско-татарской литературой. Поэтому и от нашей библиотеки тоже очень многое зависит, как будут работать наши коллеги, наши районные библиотеки с крымско-татарским населением, с крымскими татарами, вообще с людьми, которые интересуются крымско-татарской литературой, крымско-татарской книгой. Вот это вот тоже одна из наших, наверное, приоритетных задач.
Мында сөз тек китапханелер инфраструктурасыны гайрыдан теклемекнің мөйімлігі ақта юрсетілмеді. Басма сөзінің проблемалары кебі мәселе де конушылды. Аман-аман бір оқу залында шымды компьютерлер ве интернет бар. Амма басма мақсулатының қиметлігі вақыт актуаль олacak. Бұнен берабер кечік оқойжыда диққатқа мұқтач. Мы можем предоставить услугу виртуально, то есть мы подключены к национальной детской электронной библиотеке и обслуживаем детей, можем сделать виртуально, выдать книгу. Kitapxaneler devirinen bir adımını inkişaf ete, bilgisayar ise kitapka keder etmey. Elbette kitapxane işi sahasında yapılacak şey çok, ama indi bu yönelişte eminlikten basılgan adımlar da var. En esası merekep ve kalem ucu vakit yakın yerde olmak gerek, dep şakalaşa kitap sakçıları. Enver Ablezis, Dmitri Nizavoy, Millet için. Исмаил Гаспринский адына китапханесінде Сиран Усейновның монографиясы ве Александр Горяновның математическая терминология крымско-татарского языка адлы китабы тақдим етілді. Ешір азырылмасына тахменен 11 ел керек oldu. Афсуске белі қырым-татар филологы, лексикограф, тірджиман ве языджы Сираноджа бұл көйіні ве боле тақдимнамені көріп оламады. Бұл китаплар филологлар ве есап дерслер ожаларына файдалы olur. Ахмезжетте янгын юзберді Глинка соқағында бір тижари түккенні атеш қаплап алды. Туташув интенсив еді. Певкуляди вазиетлер везірлігінің қадимлері тезден қаза ерне келіп, янгынны сондырдылар. Қаза нәтижесінде кімсе зарар көрмеді. Баш магистральде яны шаретлер. Таврида трасанын құручылары yol усту сызықларыны янылаталар. Буақта Қырымдаки ват құручылық идаресінің матбуат кәтібі Григорий Назаров хабаратты. Құручылық екунленгенже сызықлар боянен чызылажақ, 2020 сенесі эксплуатацияға көрсетілмезден евел сызықлар ичбіршеден зарар көрмеген термопластиктан ясалажақ. Көлімге чықмақ, рақыпны көреке ятқызмақ ве бұрынжы ерні қазанмақ. Көрештен оғрашқан спортчылар үшін бұл ең мұйым меселе. Бұл конлар қасабасында милли көреш бойынша 10-шы ачық чемпионат кечірілді. Башқа спорт чешітлері бойынша чықышта бұлынған спортчыларға мында іштірак етмек не қадар мұйым олғаны ве ярыш насыл кечкен ақта Мухаммеди Киряев тариф ете. Элге алув күчлі атув ве ғалібе қазанажағына әйменлік. Бұ милли күрештен мұйым қайделерден бірідір. Бірінші бақышта бұ әрекетлер енгіл көріне. Ама спортчы кілімге чыққанынен бұ фікір деніше. Те дети, которые родились в 2010 году, 2011 году, 2009 году, после создания федерации, они сегодня участвуют и борются на коврах. Поэтому у нас есть будущее, поэтому мы еще достигнем, я думаю, и всероссийского международного уровня, к чему мы стремимся. Бір ерде yüzге яқын иштиракчы топланды. Оларның арасында мутахассислар әмде спорт чешітінен яқында оғрашып башлағанлар бар. Олар эпысы Қырымның чешіт көшілерінден келділер. Мақсатлары өзлеріні yüksek дәрежеде көстермек ве мукафатлы ерлеріні қазанмақтар. Мисал үшін яш егит Амет Мустафаев 5 күрешчінен ярышлашты ве әркезні еніп бірінші ерге наил oldu. Конечно, присутствует страх, потому что все-таки понимаешь, что соперник может быть сильным, и нужно настраиваться сильно. Аметхан Султанға бағышланған ярышлар әнді 7 елдан берілі кечірілі. Бұ спорт чешті тек Қырымда дегілді, башқа ерлерде де анане чевірілді. Чешіт унванларыны қазанған Акем ве Инманджи Абдулла Кульбеков әнді чоқ елдан күрешчілерінің ярышларына қимет кесе. Оның сөзлеріне көре бұ спорт чештінің келечегі парлақтар. Если такими темпами, такие соревнования, если будут в дальнейшем проводить, то молодежи стимул в первую очередь появляется. На кону стоит очень много, поехать представить сборную Крыма. Тешкилячылар келечекте де боле тедбірлер кечірілігі девам әтмеге планлаштыралар. Бұ спорт чештінен мерахланғанларының сайысы ел-елдан арта. Күреш федерациясы боле құшаққа кечірілген милли күреш бұтын дүния бойынша да популярлықны қазаныр. Мухаммеди Киряев, Асан Зиваддинов, Millet için. Шымдығы саатқа бұл мәліматларының епосы. Кележе қаберлер программасыны қачырманыз, базылы олыныз.